na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote tuni February ni sim get ni khua emi time sa kon chule van noi Thusoh chung kilahom ho agam ni pi in state government pampina siki cha zong zawlova se kilometers the thumle assembly le thum South Ring Road Blacktop Boldin WKZIC Intellectual Council the WKZIC in Central Govt heng'a Hetna anizin hi Hichi Ring Road ho kukite area chen gam kai ho kizot matto nangan ahin phai chamkim vela a chi lampingan hi ni khomasani che Ministry of Road Transport and Highway heng'a lungding memorandum kha example this se heng'a an pilut vin hi cha chun achunga ki sailampi blacktopping hi tu kumsunga chai ahinatin anange ovin hi memorandum a akita langdung zuizin hichi ring road hi thinglhang gam izanham kha tingnopol chandel example no ne kangpo pile ukrol aho pa hin hichi hin sum korvai na le tourism asu khangding hi hichi na ban a agam kai mi ho adia ki kom to na asu bailam che ding a hi Manipur Speakers Tribunal in National People's Party NPP MLA Lee anti-defection case to kisazin notice an appeal chule MLA Lee ho petition ngo na ho hilson'in ape ding uvin hesa in hi Manipur Congress Vice President Haraswal Goswami in ningkum November ha achu Chief Minister N Biren Singh Vaibol na BJP legislator ho meeting a anazau NPP MLA ho chu disqualified kibol media Speakers Tribunal a petition and say hi NPP National President Conrad K. Sangma in Manipur a BJP government support ala do zonung azong hichi NPP MLA li ho hi ruling MLA ho ke ho khom na azauve tia mu ana ke bol khom hi ati notice pe a MLA li ho chu hile M Rameswar Singh J Pamai Irangbam Nalini Devile Thongam Santi Singh ahive February nisim somla khat masang a written comments replies a himboldi va sa hivin chule athu hi Speaker Tribunal in February nisim somla nile hearing anading a hi hearing nile MLA li ho hi amho sata hilole khialova authorize abol khat a hin soltating vinzong het sa na amu vin hi MPP hi member som gumna Manipur Assembly a hi MLA sagi ane hin to masanga MLA kazasi amolim tokilhana to hin MLA group ane uvin hi Arunachal Pradesh sunga Christian Sakho kiloi khom nala a limpin Arunachal Christian Forum SF in kum somlila gum a luita anti conversation law athabia state government in ahin GP ki gut dailo na ki phina za neding aphung do ovin hi hichi ki phinna hi state government sotta zalova an umta Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act of 1978 ahin tha po do ki gut zi u hi February nisim som a ki pat SF member hon hapesung daiding angol taw na anediu hichimi pi taw khom na in azuiding chule hichidan nungla do ding a nge na phutna aneding u hi abanle March nisim guple member song gumna Arunachal Assembly ano khom diu aze chu hichidan GP ding dan assembly a sai khom di uvin akisezin hi achi sa December 2024 achu Chief Minister Pema Khundu in Freedom of Religion Act hi kitha sim ding chuban le ki GP panding ahitai ti ana phondo ahin chule hichi Guwahati High Court in final draft hagup sunga abol chai diwa thupi anei to kizom hi SF President Tarts Miri in asaina achun a ek a hin freedom amin mai me za bo za hin la hi hi sa khu ho idei dei zui ho theina khana dia ki bol hi ati the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act hi achi sa 1978 kuma Janata Party Government vai homna nuiza anaki pas masapen ahin hichilaya Chief Minister chu PK thungun hi hicha ek hi hunam a sakho ho ki khia first religious conversion akha hi Israel 10 waki tauki Aheloute Pezar kiti ho 2024 September nisim somna sagile somna ge ni ho anapo ke saova Hezbollah operatives mi somli le nival in Thina
anato uwa chule mi sangli wal anamachan na thu to akimanin Israel Wall Defense Minister Job Karlen in athu seido na anaize aman asaina a hitabanga Hezbollah te chunga hebulu na chuchi la pi the hidan so na pana gontup sa an hidan le 2023 October ni sim samlakhat masang pe a manding gutta agut hidan anata lang e hitipha sungchan chun Hezbollah kagu bol ho khota pressure simsen lo an umtan anamang pantawe atin hi hinla khunung September 2024 koma ke mangbek na hidan jong an sejin hi hichi bulu na zi jong chun Israel Hezbollah ho ki ka akidona akho si sa chom in hi akiti vanoi khanto machal khanjing a kumzabi tha artificial intelligence AI mihimten zauta aheman panutokilhan in chi gilna nei scientist hon hi chi AI mangchan honglhungding lempi ki hot ding ho he do zona anei now tokiman in great twikol gam centurini tia ki he muna pharmasa anaki he do alo ling pi hung so do ding hol do na ane ve AI tha na wanga machine learning mangchan kholchil na nei hon 2024 December ni sims khana panin ling pi ki hot sang som ni vel aching do zo uve zong akiti hi chu pha masa an chin dan u method sanga vel som a atam chin do zo utina hi AI mangchan scientist hon ling pi ki hon mun le amdan akon do na azi ho ki chi ta le thu ta he do zo na nei be the uvin agi sei e M23 galgu bolhon achisa January hasunga goma kopi anala uchun gamsung thun abotam ho phatlem chan lan mujenji songkul jong su ki anhin songkul tang pasal sanga sim anazam da ovid hi hinla wang sim ta in numai ho na ki hen tang lamjong su ki an his in songkul tang numai zakhat walam chunga chonge lona anumai hi naw za pi lovin an in hichikiu chu hi lovin naw me za hal ha na an hi sin su sit na numai tam pin thina an to kirvin hi akiti hislai mon chu Rwanda in apan pi M23 gagu bolhon anano hom u hi sin hitabanga chonge lona chu amaho bol hitting in mi pi tam pin ata san vin hi thilso to kiman in United Nation in hata in phamo asa na phong in gamkai sunga human rights na sata a akisu sit dan ata lang ezong ati Hetna khatchum M23 ka bolhon government dona atha bea ahin nei za goma khupi ahin to pha owa pat tuni chana khilong sang ning chunglam voilim lova nalai chu a hi achi sani ho som ka sunga United States ngam sungle pamlam munchum chuma len na to sin a guplam ana to ban jom in February ni sim gup ni khon US military telen in hanglam Philippine muna angai za bolziu intelligence surveillance le reconnaissance adinga analeng do khain to sin na to zin US marine khatle defense contractor tumin thina ana to vin hi len na chu Philippine gam sunga Megun Danau del Sur province a phailei laiza ana hi po za hin lena po za na azi ho hijing nalaize akiti to sit na milham thileman ki su kha na to ampon hinla lo laiza loi khain thina to ezong akiti US President Donald Trump in aji sani ho a ban nei cha tariffs le sanction ho ahim phon ha jing na chunga International Criminal Court ICC chunga jong economic sanction ana phong do in hi ICC chunga sanction a koi hin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le former Defense Minister Job Khaled in Gaza gamsunga war crime achil ha pilhon etia achung lana arrest warrant ana so kum zi u ahidan ta alang ahi sanction ke phon takilhan in ICC officers amani chunga holna nei a panghole ain sumitiaw nei lagaw ho Fritz Paul pi hiwa chule gamsunga achile avale naw khap ehitawe akiti alangkana ICC in sanction of ki phon khum naw chunga demna ana izun chalo ana chu vanuiza justice le rule of law iza sa lawna hi ati Amnesty International in vanui za justice system bitre ki bolna hi ati vanui chamhat gamtam pi ahitia European Union member hon ICC apan pi naw aphong un vanui dam pi ho dop sang na dinga poimota hi ati vin hi dunia ding in thusoh hichan in akichai tai thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe